Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bavukanye mwese muri Kristo Yesu, mudukurikirana muciye mu kiganiro Saveur Divine gifise intumbero imwe gusa, iyo nayo akaba ari ugukwiza ubutumwa bwiza biciye mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nibwo buzima bwacu, nico kigwanisho cacu, n'itara ritumurikira. Imana ishimwe cyane. Biciye mu ijambo ry'Imana turaruhuka, biciye mu ijambo ry'Imana turanezerwa, biciye mu ijambo ry'Imana turumva Imana. Imana ishimwe cyane. Nitwoshobora kudondagura ibyiza dusanga mu ijambo ry'Imana maze ngo tubimare byose, ariko tudafise ijambo ry'Imana umukristo ntaco yoba afise. Imana ishimwe cyane rero ko yaduhaye rino jambo ry'Imana kugira ngo riturongore, ritwubake kandi ridukomeze, ridutoze n'indero nziza. Ijambo ry'Imana rero uno munsi duhagararako riri muri Zaburi 34 umurongo wa 18, kandi mukaba muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel. Dusome rero ku murongo wa 18 havuga ngo, Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Imana ishimwe cyane. Tuvuga rino jambo tuti umutima umenetse utwegereza Imana kandi ikadutabara. Umutima umenetse utwegereza Imana kandi ikadutabara. Turashimeye Imana ko turi bazima. Imana yaratugwaniriye, Imana yabanye natwe, Imana yabanye nanje, kandi Imana yabanye nawe mwene data. Satani n'abadayimoni ntibasinziriye, baraduhize kandi bazokwama baduhiga tukiri muri ino si, kuko banka ibyiza, kuko banka abana b'Imana. Barakoze ijoro n'umurango, ariko Imana yaratwimanye kubera yuko n'umutabazi wacu, kubera yuko ntisinzira ku murango no mw'ijoro. Imana ishimwe cyane. None iri jambo ngo Uhoraho aba hafi y'abafise imitima imenetse kandi akiza abafise imitima ijanjaguritse. Imitima imenetse canke imitima ijanjaguritse none iba imeze gute? Umutima umenetse n'umutima wihana, n'umutima uciye bugufi, n'umutima urondera ubugombe bw'Imana kandi ukabunezerererwa. Si umutima ukomantaye, si umutima utihana. Imana idufashe cyane kandi dushoboze kugira imitima imenetse, imitima ijanjaguritse, kuko Imana bituma ibana natwe, kandi iyo tumaze guca bugufi mu mitima yacu Imana iradukiza. Imana ishimwe cyane. Muri Bibiliya hari abantu benshi cyane bagiye bagira imitima imenetse ijanjaguritse mu rugendo barimwo
Imana irabashoboza, bagira imitima yumvira Imana, bagira imitima yihana, imitima yanka icyaha n'igisa naco. Hari n'abandi bagiye bagira imitima ikomantaye, imitima itihana. Ariko mwene data, icyo ndakwifuriza nuko wogira umutima umenetse, umutima ujanjaguritse. Iyo maze kugira umutima umenetse, umutima wihana, umutima wumvira Imana, umutima wicisha bugufi, umutima by'ukuri urondera ubwami bw'Imana no kugororoka, Imana irawunezererwa cyane, kandi Imana iraheza igatabara uwufise uwo mutima, ikabana n'uwufise uwo mutima umenetse kandi ujanjaguritse. Hari umugabo Sawuli yabaye umwami wa Isirayeli tugomba kuraba umutima yagize hariya mu gitabo cya mbere cya Samweli igice cya 15, dusome duhereye ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 15. Haravuga ngo maze Samweli ashikira Sawuli aramubarira ati uragahezagirwa n'Uhoraho, icyo Uhoraho yambariye nagishikije. Samweli aramubaza ati none ubwo rwanaga rw'intama runza mu matwi hamwe n'ukwabagirana kw'inka numva n'ibyiki? Sawuli aramwishura ati nizo bakuye mu Bamaleki, kuko abantu baretse izirusha izindi ubwiza mu ntama no mu nka ngo nizo gushikanira Uhoraho Imana yawe kw'ibimazi naby'ibindi byose twabigesheje rwose. Imana iduhangaze kandi idufashe. Uwo mutima Sawuli yagize Imana ntiwunezererwa, kuko Imana ituma Sawuli yamutumye kugeseza Abamaleki. Ariko Sawuli amaze kugenda afata mpiri umwami w'Abamaleki yitwa Agagi, hanyuma ngo hamwe n'ibirusha ibindi ubwiza mu ntama no mu nka no mu mashuri, maze ngo no mu myagazi y'intama, ibyiza byiza byose ngo banka kubigeseza. Ariko ibigayitse byose n'ibitagira icyo bimaze aba ari byo bageseza rwose. Ariko Imana yamutumye kugeseza byose, Imana yamutumye kurandura Abamaleki. Ariko turabona yuko hari ibyo bari bisigarije, ariko Imana irabibona byose. Nagomba ndakubwire mwene data, nta na kimwe dufise twonyegeza Imana, nta na kimwe dufise twoshobora guhisha Imana, ntaho twoyinyegeza. Ibyo tugenderamo ku murango no mu ijoro, ibyo byose irabibona, ibyo twiyumvira irabizi. Sawuli ntiyumviye Imana, Sawuli ntiyakoze neza iby'Imana yamutumye gukora. Ariko ikibabaje nuko naho Samweli yari amaze kuza, Imana imaze kubimuhishurira, Sawuli yavuze ngo yongeye ko ikindi cyaha, arabesha ngo ibyo Uhoraho yari yabatumye ngo babishikije byose. Ariko ntabwo yari yabikoze byose, kuko Imana ntiyari yamubwiye gusigaza ikintu na kimwe. Bishoboka yuko byoba byari ibyo bari bishigarije bonyene ngo babigire ibyo banyaze. Ariko ngomba kukubwira mwene data, birashoboka hariho icyaha wihanye, hakaba n'ikindi wisigarije. Ngomba kukubwira mwene data, umutima wihana kandi ukisigariza ukagira ibyo uzigurije, nagomba ndakubwire yuko uwo mutima Imana ntiwunezerererwa. Umutima ukomantaye, umutima wishira hejuru, umutima wirarira, umutima udaciye bugufi, umutima utarondera ubugombe bw'Imana, uwo mutima Imana ntiwunezererwa mwene data. Nagomba kukubwira nitumere nka Sawuli, iby'Imana itugomba ko aba ari byo dukora, iby'Imana duhamagarira gukora aba ari byo dukora. Imana ishimwe cyane. Nta kindi kintu na kimwe Imana ikugomba ko, nta kindi kintu na kimwe kindi Imana inshaka ko atari uko Kristo Yesu agaragarira muri twebwe, mu byo dukora, mu byo tuvuga, mu nyifato zacu zose tukagaragaza Kristo Yesu.
duce bugufi bene data, twihane. Imana ishimwe cyane. Tugire imitima iciye bugufi, irondera ubugombe bw'Imana, ishyira hejuru izina ry'umwami Yesu. Imana idufashe cyane. Hari abantu baciye bugufi muri kino gihe nk'uko abagendanye n'Imana ubwa mbere harimo abari baciye bugufi. Imana ishimwe cyane. Reka ndaguha akarorero kuno munonotsi w'umunyamerika yatwaye umudari w'izahabu biciye mu marushanwa amwe yo koga, ariko mu nyuma aravuga ijambo ngo ndashobora kubaho ntari umuhinga wo koga canke ntatwaye umudari w'izahabu, ngo ariko sinshobora kubaho ntagira Kristo Yesu mu bugingo bwanje. Nguwo niwe vyirato byanje bya mbere nkeneye mu bugingo bwanje. Mwene data, uwo muntu yari yarashitse ahantu ho guca bugufi mu mutima wiwe. Umutima umenetse urihana, umutima umenetse urumvira Imana, umutima umenetse utuma Imana izikabana natwe kandi ikadutabara. Ndakwifurije kugira umutima umenetse, umutima ujanjaguritse, urondera kandi ugashitsa ubugombe bw'Imana, ukanka icyaha n'igisa naco, ukarondera ubwami bw'Imana. Imana idufashe cyane. Yesu akugirire neza, Yesu agushoboze. Ukaba utarizera Yesu, umwizere. Igihe cyawe ni iki nyene, ntuzi iminsi usigaje kubaho, ntuzi umunsi Yesu azogarukira, ariko wizere umwami Yesu, umwimike mu mutima wawe, akubera umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, akubera umutabazi, agushoboze, akumurikire, akwitangira imbere amajana amaza. Abarushe, abananiwe, abaremerewe, ineza y'Imana ibasange aho muri. Shalom, shalom.